I know some ukibada. Honorable MP, leader of the opposition, very vital, Professor or Honorable MP Rahul Gandhi. Mana Pungama and Anki Borong and Ingangis. Ado in among the Ukibas 2-3 days back, the Manipuri, Congress came in, Mamasi, Delhi, the Chatana, Punchigi, and MP was a type, the Delhi, the Lairaga, was I be more expectation of run a Kale. Delhi Chakibani MP, Mangama, Emily Mangama, Satana, Cotton, Am Tokiva, we. I do them when we couldn't phone give us a Manipurangasi toy issue, see, Gidamakta. 𝗧𝗢𝗡 𝗛𝗛 ख्वाई दे न मतम पीर वांगन गनी जिराउन गांधी जी न फोंदोखरे न मोइना मणिपुर की लोकल न्यूज़पेपर सिंग द कोट तवेबा 𝗧𝗢𝗡 न मिनि मपन गांगे तो राहुल गांधी जी न पुंग अम हेन गांगे तो सिदे दुम हौरबने 𝗧𝗢𝗡 जे हौजिक तबना सुम पुनसिलगा लास्ट त कैदौरुनी गांग ब यारोइदब फिमम म लाक्तोरबने कनाना माना बोले पिबो कांग्रेस पार्टी न दुम अदुन ने हौजिक कुकी लिगेन मतंग द वई त पलक्ट्री 𝗧𝗢𝗡 अदगी उसे मिराज ना हंगी वो क्वेश्चन दो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इशू की मतंग द हाई दे दवाई दे उसे मिराज ना दुम हाई करे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर को इशू की मतंग द फाजन हाई करे ने हौरक पदा अदुनिया दानी सिदे इलीगल इमिग्रेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन ने अदगी बॉर्डर फेंसिंग तो दबगी ने मदु की खुदम हाई बाबू एफएमआर स्क्रिप्ट तो रिजे इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ को इशू द एड्रेस तो वाइज एफएमआर स्क्रिप्ट तो उसे खुदम ने मिराज हंदक ममंग चाहिए तौरी निदना एफएमआर स्क्रिप्ट तौरी से सिकनान तौबनो बीजेपी की होम मिनिस्टर इंडिया के अमित शाह जी ने तौरी ने यूनियन होम मिनिस्टर ने करीगिनो कोरी सुदु खंगबगी दमत एफएमआर स्क्रिप्ट तौरी ने अदो गाइ लाक्सगी के अदो हजु नते आई तंजा से एनएसएन आईएम ना हंदक थादोरप मोगी प्रेस रिलीज सिंग ददी हौजिकसु मसिगी बॉर्डर फेंसिंग की वफम जे डिसीजन लौग्रो मतुंग दजु अदुम इन्फिल्ट्रेशन मैम अमा एखुगी मपान दगी बर्मिस कुकी मैम अमा मणिपुर चंगसल ई हाइबगी वफम इवन इंडिया के ट्रक सिंग नबवा मोय होंदोन जिन तवे ने इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल सिंग सिजनरगा मोगी प्रेस लिस्ट पुथोरिएबा अदो व्हाट्स योर रिएक्शन टू दिस go I adada adum thamjarake that's what main question je ikoni address to gado buze main question ji di yes prime minister na high gera high roira natragana Manipur gi ground situation da kari reflect to irrigation Manipur gi ground situation da relate to mi ma darkar hoitro MP oina chali si karino Manipur gi state ki leiriba okay honorable chief minister gi leiriba sarkar sina tawbangamdre adagi Manipur ki BJP de ka ki MP sing aduna tawbangamdre moina tawragadi yararoi haibagi damakta natraba Manipur ki prajana honorable MP 𝗧𝗢𝗡 the board piraga adagi honorable MP 𝗧𝗢𝗡 the board piraga board kari se but Manipur ki prajana pami du kaino BJP na tawdabadu moina tawrakani haibase expectation tawba natraba okay adugi expectation du ngarangi ngang ki statement du mid tawbra tawdabra sine bai na hining se okay hauji Manipur da thoi bai susi gi matang da kori sum da address tawdragadi mataw karam na solution laktoi no solution do never Manipur ki prajana ngasi anxiously wait to this now the school issue se kai gi damakta yes Telangana ki MP mana madu palle but BJP ki MP kya lege now how many MP does BJP have and hojik Manipur ki MP aniji ki manung amadi ngangre ngarang phawda India block tagi ngang isi Rahul Gandhi Manipur ki subject ki matang ngangre minute ani ngang Mohammed Tra ngangre KC Venugopal ngangre Venugopal minimum makai okay and then one another MP from West Bengal TMC another MP ngangi India block tagi mi ahum bari sure ngangi je BJP tagi there's only one but why it was leaving out from the presidential speech and then ani shubada kari damukta masi prime minister hauji prime minister wangangi hauji haitare hauji mayam nam yeng tabiri ngai in the middle of this prime minister address story parliament aduga prime minister na aina yeng jaba hobada haibatare for around 10 minutes prime minister ki speech horokpa matamdu da ikoi parliament yam chauna Manipur haidana tongan MP sing maroin opposition block tagi law boje to main theng nei ado prime minister na Manipur ki subject sida kari karmaina pakhum pigage habatu de hoju phogi in de me and that's rest hoju phogi in masigi information am the lately atubu la iba question je that's rest makhata subject sing magi ngaragi content je maroina 𝗧𝗢𝗡 ki content sing ai nei nazarake ado nei ring amang da in hoju thamgri bofam je BJP dagi yes Telangana ki MP mana BJP ki MP mana Manipur ki core issue sing core subject sing yam mamutta na khangba yam well educated oina haiba tare Manipur ki issue sida reflect or ui appreciate oi madu au adu su thamna haitare India block tagi di Manipur ki issue se pukhalakna ba yam kanna ona bagi mami ma even president na north east palakpada Manipur na lawsan ba dagi then any Manipur gi ngarang ekoi gi 𝗧𝗢𝗡 pi gi ba magi speech to jo then mayam na kanna favor to bagi mami ta ba khot ba area mayam ui
si mayam sida ngasai opposition bloc ka BJP gi marakta leiba question of commitment se sorry question of commitment se Manipur gi issue sida si kamaina si ki comparison kamaina miras nusik tham ki bedu de yawi si India bloc ki MP adu ngange 𝗵𝗏𝗧𝗏 ngange TMC gi mohoi motra ngange adagi Rahul Gandhi ngange bani copy paste ngantani me amta yengbiu me rewind tawra copy paste all are copy paste including 𝗂𝗧𝗢𝗪 luri se moi mangana ngangbudu dagi o adugumba honorable MP BJP gi MP ore Telangana gi MP honorable Sir Reddy na ngangbudu na yam thina value leyeba maramdi kaino Manipur da thoiba problem se karino se sugaina taeba demographic imbalance matang da mention tawi in just 5 years the fertility rate si khawang wang khalak pra question torokpa 50 to 75% magi voter list mi masing hengali si kari gino sigumba mayam adagi chai umfu ena border mas kharam dabadagi mitop changsi lakpadagi ngasi Manipur thoi birang se thon bani ga ina root causes amadi core issues sing the first and explain tawraga Manipur da leitaba mi misak aduna Manipur gi matang da nganga ga Manipur da gi hokiba ai khoi gi Manipur da chai ba mai ji muthatkani na chatkiba 𝗂𝗧𝗢𝗪 wayima ba wa hairak taba sidane bai kuna lebak yamna thiri se sidane ai di 𝗂𝗧𝗢𝗪 nanda vote ka ki baje masagi popularity tanbo in thuaba male aduna ngarang di padana laure popularity yamna oire but lebak thibadi Manipur gi matang da mata palamdre Manipur gi koi issue si dam ta palamdre Manipur gi matang pandre de mak lana chakani aduna India bloc na ngasi pawda ngangi base Rahul Gandhi Manipur da lakhrabani adugi matang da ju honorable union home minister mek sengna thamkrabani aina haining base as a landman amoina as a citizen of Manipur as a indigenous people of Manipur aina haining base 𝗂𝗧𝗢𝗪 da 𝗂𝗧𝗢𝗪 has spoken a lot against the cookie illegal immigrants before he was elected as an MP of Manipur, but after he was elected as an MP of Manipur till yesterday haitare why he has not spoken even a single word cookie illegal immigrant ki mai ok to why ma phawo 𝗂𝗧𝗢𝗪 ne MP oi badagi amade parliament da thamak tri kari gino question mo ore this is a question okay neko ai kanum ta ki ngasi Manipur da thui beirang se kanana thon bono se mira sam ta bio who had started firing to the innocent people micham prajada no ka pa hor ki bisi kanana ba micham prajagi yum mai tha ba ho ki bisi kanana ba no please mention it si kanana ba sigi mayokta parliament wafam ma phongdok tu na takpadi kari gi no si manung da kari agenda lagi sine ben ngasi question tawjari